All right, stop, collaborate, and listen. Yet I say when you're at live on GH Live Studios, Ghana's numero uno, number one. Yet I see you papa say Ojie Tum. Na wama hanom aya official hub. Na de biada no sempa himfie. Ahembo no sports kwan so. Yere esimo na unya ochefa efrimo. Se Ghana football. And for that matter, the greatest club of the century. Asante Kotoko befa na ntuma pa efra enti na yatena se ye ba be ye adwuma bi na adwuma we ehia yi pa editie efa Ohene Brenya ho ena efa Amos Frimpong ho. These guys ese ye adwuma we fa omo ho ya anya emoa na baby ano kreda no so amfa nto efri to ye rewra musa na yabɔ ne ben na yabɔ ye tuhire na yabɔ ya ben pedede yes. Inti yaba be kom na yaba ben pedede e de ama crop ya ma poma metema Sante Kotoko the Royal City Club Pokupan Warriors ene yaba be sum sisi a sum we hwi nim sum na osuma you don't watch back say ope bibi e de free mu sum na sum asanteman enti yaba be ya adwuma e de afa akrachifo mienu ho they are doing super fantastic one but here ye say so tibi na yeto aso boy ntwehye ekoye ne mu ntentem so ema bibia wie konimdie so yes akrachifo mienu som pa ema Sante Kotoko boku no na edie no moyo under 5 minutes pe ye ba be pia guo na afi bibia ye kama ye nheda nsebre we ho Asante Kotoko akrachifo mienu da wo screen so yi former captains ahodo mienu asahene ahodo mienu a we diam chepi intimi kaise intrima kra na se mpo ye kan say enenafo Gen Z any millennial children kra nim sa akrachifo emienu we enye ofa Kofi Badum die ni bi enye ofa Ibrahim Sunday mu die ni bi ofa Malik Jaber mu die ni bi ofa Kwesi Apia mu die ni bi enye ofa Dogomoro mu die ni bi we die enano ade ya yes ofa mu die ni e baba bebo ma ba so pa ba akrachifo emienu yi ade a wo mo eyo ewa Sante Kotoko hab no ese etimi etoaso na a big inspiration and the Emma players inspiration and the players are currently Womowa Sante Kotoko. Whether you are a captain or you are not a captain, this is and you might be saying na see emulate na ye koye nim. Some pa in fact ubenya ketiapa some pa e come no da akrachifwe apart from so mujina hodin you know show mo oma ya de omo ball no man fa nim sem hunu they did a great job wa omo nyina ate ben yo ba bi omo fie woni ade ba no nya na ne be ka omo ti se nua na enya me wanwa say it's always nice say our captain this great club now atwa so na wo sa som adwuma in as much as omo ho aye fair omo ho so ni ade no yenya adwuma we enform ho no Ohene Brenya current team manager Emma Sante Kotoko senior club and as a senior side no ena Amos akwesi Frimpong Olomo ono so youth team no na team manager and was a deputy welfare officer Emma senior side no it most definitely bibia etrese eniema edida na akwan club no mo som ne sompa hwe Amos Frimpong e bro be ball Kotoko okun ne ho ye ya adwuma kama na enya ketwa sa pepepe ena Amos Frimpong ye ninja wono so ba beso Kotoko mu e de som ye adwuma ye ma bibia e fa ne ntoma pa e di fraaye na ade a nkrofo yi sesei no Kotoko ahye o manimonyam sei no eye esefata se wo ye current player now so ba Sante Kotoko wo any club mostly Sante Kotoko a wo be ku hu kupa e de ama club no na club na reward do ne pa minim se players Kotoko aye niema pa no doso but emponyo mu nyina na benya appointment currently but most definitely we mu anya no a step in the right direction at chesampa wo mu aka na mrepem wo benya ba bia hye sempo Kotoko se former players som pa beka no kra kire wa obi a Kotoko agya bia o som no nukrem no e kom na ni kuma se da anuanom a bia stores or magazine me mo player bia din I say we are private business said the Nkrofo said that koto mo niema because of Kotoko nti oh former player we a former defender no a former midfielder meaning one defender be obo Kotoko Nkrofo come magazine shop e koto ne niema
due to the fact say Kotoko some power some yenti and then you know no hubocho enti won so some Kotoko asum ni ye players amu ho e ma mo nyam ho bama badada basem bia na Kotoko no de etuo no to na sese ubu a ye de utiri beje wan sum ni ye dia ene choka adentina Justice Blay enkrofo e bona baso me hu Justice Blay e wo this eniema bi say bi mse daache ono so som pase ya wo kona nkofo be fanasi akonkon da Amos Frimpong they are still enjoying tefa e wa Asante Kotoko. That is the good job they did. They maybe and so abapa e ma wo mo na akwaye se Kotobe kuma uwie training ana akọ Vienna City uwie game day a no akobu pa ewo Tetewa Cafe Maserati uwie anane na Kumase eye buje ba ya na ubu pa ene ade dia opa ebebu esi former man okay Joseph Hendrich Oriba kan asem bia ne ye interview ofia ha asem Oriba kan ene se wono Kotoko nti sabe ne makra enya university ekọ ni free umpewe opedie enti players no mo na me ye jafefefe we amamo ball ne de footballers lifespan in association football is footballers omo lifespan e wa association football mo no de obeka se nsa na me oboa footballer na wonya 37 years na obobo cry so e bra pani enti ene ya wonya opportunity no ene ya ne ene so ye bibi eku ho e ma club no na so nya mfaso pa edi free so na boa wo yie enti current players are more Asante Kotoko mamu ni mu ho abro e mamu nka se mo to boa kobodan e beba bebo mo a mu nkum ho nya bibi mo nye like trophies e ma club no yes mo nye trophies e ma club no mo mo ne gadindim gadem mo nye double mo nye FA Cup mo nye league no na Kotoko mo ne tushire na mo be hu reward a ye wura say tu de be ma mo mo be hu reward do a Boboku Asante Kotoko chita afọ be ye edi amamo ansa na be ko Ohene Brenya so no Amos Frimpong na no ada in fact obo 8 years ena de ma Asante Kotoko na ohwe players onu omu esi akan a ansa na nei okopiem o Kalum Star nom ne Kramse FC wo Guinea nom ne ade a onya trophies ahodo be dumienu ena ma Asante Kotoko 3 league titles and a 2 FA Cup 2 President Cup and a 1 NC Tier 1 trophy and now for 2 so and 3 Super Cups yes and a swag cup on so GB and to kind of trophy ni nyina aboma onya trophies mako dumienu na no ada na enkomodie kwan so ye bisa say Amos na sisi wo ma na omusi akan wa Kotoko ne ka say you best 11 pa ehwan a Amos na ohwemu a wose ne squad onu omusi akan o ma buy from beginning anytime odi fro nyina no the number 1 goalkeeper Felix Anan onu Amos Frimpong no bebo 2 Eric Donko ebebo 3 Ohene Brenya bebo 4 na Awa Mohammed Moa abo 5 Jackson Owusu Akwasimoto bebo 6 na Emmanuel Jemfi Beckham abo 7 Jordan Opoku ebo 8 Ahmed Simba Toure bebo 9 Dauda Mohammed okay no obebo 10 na Frank Safu Jemfi abo 11 wey Amos Frimpong all time onu si akan yo nka se ofakofi badum time o dabi ono players ono mu si akan no the best ever 11 including ono any area tuja ama yenetiefo no wasef ono fa obema Felix Ananda Pom no Akwasi Olomo no abo the number 2 Eric Donko bebo 3 Ohene Brenya bebo 4 Awa Mohammed bebo 5 Jackson Owusu Akwasimoto bebo 6 Emmanuel Jemfi 7 na Jordan Opoku Katapore River Jordan abo 8 Ahmed Simba Toure abo 9 na Dauda Mohammed abo 10 Frank Safu Jemfi abo 11 enti Amos best mfie nwotwe odi ni Kotoko under the auspices of the great club na onya as many as 12 trophies you know yes best players onu omusi akan to no oyi best 11 a eno eni de free mu a ye de tudwa ama enachie fonti Akwasi Lomo abaso ba na me bon no Akwasi komuni no nyame adom o ne dan pa a onu asie o brain moja ni bobo by the help of Asante Kotoko oye fiewura
Ohene Brenya nso saa ehwa me nka ne kase nam se ɛyɛ personal yi ba wo ye ne mapa ya bo aba so krachi kun ho ema Asante Kotoko a wamfa ne ma ani agro Amos Frimpong bo penalty guntenam na nyefe na sombo ye paapa a nei wo hwemu a teams bebre no oboye but teams bebre bra akwasi lomo eboye no wo hwemu a nei BA Stars na to BA United ebe ball Kotoko ena osom no sompa okobo Guinea kakra ene wasa ba som Kotoko enye sa na ye into a current player yero ho on in our football crimes must Frimpong or be 35 years 33 years old or be 33 years 33 to 34 35 more and so football age and as me can footballers more age na nkasa no esa ene footballer hit 37 36 cry you find so a senior man by in a brabo mo no when you're 35 36 you kwa Frimpong no asa brabo se enti mo current players mo man nya pizza die any Coca-Cola nom any ye tie nyom any buje baya ne aye tri rasta nko a munkum ho makotoko na munkum ho makotoko no nso na mo dwene daache ho me ye sure say Amos any Henry Ohene Brenya ben club no ombetu boys na futupa na say these two guys minim omo ye anya bi omo ba bi omo di omo treto o man fasika na anya so dewa na Bible cracker say so de ho ye na da na o jiro ho kun ho a ena ya brabo pa nti ba ma krachi boy a yenko Ohene Brenya nso so na Ohene Brenya nso eye adwuma pa yes na enye ketu akra Daniel Ohene Henry Ohene Brenya yes ninja obo brekum asena boku no Henry Ohene Brenya okobrekum masena o twa no wadre this year pa on the team no no ampo dia this year ko sha ase free brekum esom ne sompa ena kakra ya nkasa team danti team ni ono ane dia anase team no no fra himfie enti Ohene Brenya wonim ball kra bra Kotoko no or pass it through the mill okobo brekum park ne so ubo no ho hamstring yenya bi ACL na players nya na ho ebi ni ho ubo na mubu ya bekekere Amos Frimpong mafam Ohene Brenya framu ho we ogina mu esi akan ma Kotoko no Henry Ohene Brenya on paper or 39 years enti nka life begin at 30 kra so ho kafe no obesha brabo ase nanso som pa e ma Kotoko enti na komo ne no onya baby di ni treto ono awa ne dan obo ne bra e wo ne family enti current player awa Kotoko wonsu suan krofo emienu yi Ohene Brenya na Amos Frimpong na pe bibiyo na football de enche na baby ye yes ninja no ninja som paye pa e bobo correct ana nya ketwa na oye adwuma pa e de ma Asante Kotoko ye pa ninja e na wo hwe no yes na kwani mu a esumbu ye na no ada e na ninja wo hwe mu a ono nso e de ne bobo nyina bawiye no bawiye no asum Kotoko in the capacity of say ni team hona enyefe efe kwa efe pa intermediate video we nyina me ye diama ye nuanom current footballers you can be at Asante Kotoko but e bi a chana na ni hobiem ma onwuma pankasa man your players bi ebo mu din na e Kotoko ho a e bi a wo mfi wo mu nko ba bia na me se anhye da amfa ma wo mu wo bebo Kotoko no ye almost spending much time e barbering saloon dan so mo ye training omo tena se aplane carpenter ni bekwa akosi nkonya ho anaso bekwa akoya asra da adwuma otena se plane se ahanom enam de menwen ma befa obi oye nwen ntoma ekotena se a plane se ahanam de me style befa Messi ni plane ne style footballer e ma ne nyase coach oguma kire wade nko na wo yo onso tena se a ye nyama odro wa personal training your personal nyama bi a ebetumi propel akwa animu enkase ye ko training nko a wawie na de akakodi pizza na de akakodi nuane hunu o de akakoye masem o de akakoye Vienna City sam eno de Kotoko ebi ana na wo ye no mu ye o performance be you apie na you pia Asante de eduru ho a poki krawo ye betuja ama bibia awie nkurimdie so Ohene Brenya 2017 November 3rd and Ojai Bobo retired from football. There's nay onye obia sebe na ho chere no was some pentia was yes it is true
I have retired. That time I retired, and quotation, I'm equal to a man from the game. I have been in the game for some time now, about 15 years. And I think I have to leave to allow the young ones get a chance as well. Now they can football lifespan crowd, but football 15 years. They can't get any doors who say the criminal. And you can't want to send a pa and can be. And me Kotoko management abaso. So I'm at this player see a bank club no more. Now I'm Brenya. I'm a young ones na what team no. Woman so afa futupa e de free mu yie pa. Mon so current players mo hwe in video ni bi. Mon fa futupa mon plan mo life. Yie e wo Kotoko na mo wo no. Mun sia kan yie enye trophies e ma Kotoko. No more teammate bebre ba ne. We mu mienu ne yabu o ma ba so. Yeah, dan ni eje mu kran so bo adwumaden. Emre pam ye ba kan ni eje nso de a kyerɛw. Ni eje bo adwumaden. No, Munina, teammate, bad than the air can't confirm me and Sunday near Jenny must Frimpong on Brenya. Ebinum the air cost square, Ebinum the Dean Sim in Essie Bosso. But near join Brenya other players, it must Frimpong other players. Omo ye Jumapa and Naso and Yamapa, Ama Womo. Also near Joy and Joe Heart of Lion. And Chaba by Kotoko, no so bois, no make a technical team. No. Yes. Now if we players no Siani Mapa if you hope. We be na Kotoko ya kanu. Mama old players na ya papa no. Nye old player bia and then Karen Black Star. Na so kwa kofa ofaminu shadow. On keke border. Baby en kanu kre. So on na team a Black Star. Results ebeba no. And one yan kanu kre ntina ya ebre no. Ba ye see ya kanu kra ye mre. Nti anuanom Kotoko me present superstars. Former captain, and we enjoy life once again. I was Sante Kotoko the amount. Now my catch current players. Someone so much pa. Na monso be shine. Na why see. Sabe pepe. Nya de bia na ba bebo obida. Na emum tomre bia. De wafru dua pa no ye boa no na dua pa e won kunimdie kwan so. I GH Live Studio. Na only Amos Frimpong ya adwen. Na 11 players or the two dwa. Say and na all time on no back Kotoko the best 11 on no musi akan no one na ya adwen na say wo input bi a fa to comment section ho emaye na ye nto abrabo paso na bibia enkoso wo ba bia na pese oni edi nkita ho a fan WhatsApp +1 716 787 1300 na ye nto aso Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?